Moje ime je Vlado Crkvenac, imam zlatarski obrt kojega vodim već treća generacija. Ovdje smo od 1959. godine. A ovdje sam izučio zanac, između ostaloga, vodim ovo kao obrtnik već punih 40 godina. Sa mnom su i moja djeca, moram reći moja supruga koja je prva počela sa mnom. Isto tako su zlatarski majstori kao što sam i ja. Osim mene, koji sam jedini u Hrvatskoj sudski vještak za zlatarstvo i drago kamenje, dugo vremena bio jedini u Hrvatskoj, više nisam jedini jer su sad to i oni, jer sam i njih isto tako bio i mentor, izučio ih. Kćer se specijalizirala osim za zlatarstvo i za drago kamenje, pa je tako jedini gemolog, to je grana mineralogije, koja se izričito bavi dragim kamenima u Hrvatskoj. Sin se specijalizirao za programera za CNC gravure i laserske gravure, to je sve nadogradnja na zlatarstvo. Mi vam inače radimo zlatarstvo, graverstvo, gradnju kamena, analize, pregled i procjena dragih kamena i po tome smo specifični u cijeloj Hrvatskoj, pa i mogu reći u bližoj okolini. Zlatar je po meni onaj koji od starog nakita i starog prstena može izraditi novi model i novi predmet. To je zlatar. Zlatarstvo je inače specifična grana zanatstva, gdje je teško povući crtu i reći gdje prestaje zanat, a počinje umjetnost.